yaron ngalaping mang majila dangkur keci bewi yaron ngalaping na taraka sadak lay atam kala tam kui plungi keci topik sping yada sambang hanga sapwivang rilak aina berili ningshiye kanyali Miss Lily awi committee ping aji 2 days youth apologetics we committee ping convener oja somi pai kachunga ningshiye Miss Lily naniwi leadership we azingli hidada kamatha ot kachunga sami khai chiwi wang aji itumna rayong sangda khlaiji poster poll na kahang thala itum yaw gasang makong Apollos na ter chai mi khar shok khang sak jiba jisu Christian na khar shok khang sak ne ji takam mai na aji itum na yaw sang khai ka tong aji Christian na ter chai mi da khar ka shok ka thai nga sa se rano ga ji hi da la hang sang aye iwi ning shi mi ka chi beli iwi co-speakers panel sami gaiping atum psycho lila ningashi masot mitale aji not le le dak le yaron ngala ping le machuk khui khawai mathu khui khawai atam hita ta chika khmi wang kala ratam kaji thewi wang ningshi hai re kaji hi I NTNP wi mission secretary agasada I hila waw sangaye ari ngazin ili mi gai tipong hi ji mathang zatam man khawai sau se ke je ili time pound mi ga hi 40 minutes ne china chiwili alungli ila kupsang khawai sagi ke jine answers of life nawi mirinli khina ngahan kar khlam ke jiwi tipong hile ari ngazin ithum machuk murum khawai sa se in a Bible text khani aina machuk murum khawai sa re rilak aina Team Limi Gaya text John chapter 14 verse 6 I am the way, the truth and the life. Substitutely the kaji definite article ne. Definite article hi ina shongfun imang shongfun ne ta khat ki jine. Ila shongfun ne khangate la shongfu ye leifa ye ta hang si ge ja e we ta sin hai bai. Kha John na kiwana indefinite article mi sijin la definite article sijin how klo jaya ka imang ne khangate ma le ma ne I am the way, the truth kama shung la imang and the life mirin kami ya jila imang khangate ma le ma ne itumwi topic hi hinala answer side the kuye topic hi itumwi mirin li hina answer side the kuye Ara topic we attitude ina na thumli ngahan khangai question ba audience pingli rajang dak le yaron ngala pingli himachu ngai who am I rilap aina iwi mirin ngahan kang sakse jo ha kha nakhlat na ki phap tarak le ja ka who am I ihi ki ba ka ji na khalata rilap aina phap da tar ka sai ka khanyalin why I am here for. Ikiwi bangaina o katui hilikram. What is the purpose? Kimaram le hauta varena ili hili jokram. Gagatumali, where am I going? Iwi mirin hita ring zat mang mata. Iwi atazang kim. Ikilibat pazang ram. Adang predestination itum tamai free. Varena ili mikai thangmet awar katong maju kui pung laka. Iwi atazan kele bacang ki kejim. Am I in the right path? I kamas chunga shongfali zatale la jimening aka ngui thui kaya. Shongfa ngui thui kaya mi aka ngasada le klo kejila maju ngasai. What is my destination? Iwi atazan ki ngasara klayang. Iwa dazang king sarak layang keci aring zit majuk ngai kalau kenawali after that what ichi gai withilin iwi mirin hi ka khanya jisu kristal lat kharali ikali chang samrao
Bicara ke sa pam ni jeng sa ni ke jik tha pam ni jeng samram. 2 Corinthians chapter 5 verse 10 ni khang thala ka phang ka sa bing li la ka shi ka sa bing li la mi ka chi veli pichar sa re ka phang ka sa mi li ka pha li pichar sa re ka shi ka mi li ka shi ka sa li pichar sa re iwi mirin o ka tu li ra ring la ka thi khai wi thi li after that what iwi mirin king sa ra le noi answer ki le a ring is ni thum chuk rum se ina kharjana kha na ha popra hi thum chuk donga macuk ngurung pai sara adama gali apa benda anau mer na apa vuli ta hangai shabang how big is God verhi kya hakle apa vujin hangai sha inau mer yang lo pai zat tak le aeroplane chili yang lo kya hakle so tiny tiaw la kai sometimes it disappear Merak live shimandale tiuna haida. My son, get into my car. Iwi karili ka tonglo, iu nau mira. Ara in airport liwa laka shimhiri ka aeroplane khaning hai ka sachi nau mira liwa hange. Inau mira himathai khlai. Father, that is aeroplane. He aeroplane ning mala. Adang pai zatak la aeroplane chi himaning mala. Yes, himashung la kain. Adam ka singram li pai zat kla aeroplane chi hinai na ar phap mata hai rakhlai ver hi no wang kya ka hakla chaya kha na hi phap talu na wi mirin jili ungsung sakmaya kha na vereling anai da chathlung re if you work closer to God na vereling anai da chat kha the more blessing you receive the bigger blessing you receive na verewi hak Kamaha sok meji nana sambang re. Ali ta thik hai tam saran aeroplane nana ka taling khang sana tam saran aeroplane ji ka tyaw simana nai khale ta kamaina nana vare wen ta thik ngai ta thik hai kha vare hi nawi wam khi khama khning on hau ki ji ne nawi mirin wi ngahan ka ki bang sarak le nawi mirin ning ngahan ka ki ba sarak le Aji nawi mirin, Jesu Christ kalau Bible hinang han gang sang sakai jaya kang walk closer to God. Verily nganai da gazati zat plumre gaji hangayem. Itumna science likhang adam saran. Who is Jesus according to science? Science na Jesu Christ hi kata hangleng. Chemistry likhang adam saran. Jesu Christ hi kipagla jaya ka. Jesu Christ hi ba he turned water into wine. Jesu Christ na chemistry with perspective aina. Jesu Christ hi pakasho atam saran. He ahiba miracle kasa ji ala kai. Terawi aina. Jaga ter on ngasak shapa ji ane. Matakak kahai sa shapa ji ane. Biologists when he was born without the normal conception. Now itumli ka tada paragla jaga avai na abana pasa khanga so aina na parang sakai khameri aina Joseph pasa mang sola mangla ka thara na aliva vai khing sakai Jesu Christ hi kai kang kaya nei ka ji science na hangai Physics na katadahang, he disproved the law of gravity when he ascended to heaven. Physics na katadahang, Jesu Christ o katili raring hai laga, kazingram ni kakatam saran, awag muyawi tungli tong laga pai ka hawe. O katiwi gravitational force na mangkunda mane, nano ot katiwi herkalala, tatung son ne, ka Jesu Christ liver, o katiwi gravitational force na mayur mane. Economic na kihang Jesu Christ na ka thakala jaya ka ana khai khani kala lof phanga aina miana mang kala mapumpa gaya miana meeting phangali miza shapai hange medical na kihang ana he cured the sick and the blind without administering a single dose of drug Ari apa kalau memisailah, minga piawai ke saja tengah sakaweng. Kalau kezat kecung kalau raimi ke sabji awli leye te meti kerna.
hang history na ki hang he is the beginning I hope ko bokla ane he is the end alpha and omega history na an hope ko bokla ane how ko boli khang tay malay sa manay vare mang lay saye agatang ajila ki parang amare khang tay malay manay Karaman na ki hang he said that he shall call wonderful awiming he wonderful matakakhay counselor machinmia prince of peace horror chingri ka hayu ungna horror religion na kihang termana alik hata hanglay no one comes to the father except me aba wili ka sing uramli sangkapai kipa ka male mane I am the way the truth and the life imang ne khangatei male mane science na Jesus Christ ali ka ta ta khoi kler jai ka hi ta ta ngatei da different perspective ai nei ta da hangai kalai na paisa hangai text a khana ma ka chu yan kler jai ka har shok mai ka pi ka sang tha ta khani ti za tha ta ka thum chili paisa ngai na mai kap to sai ko ra sha hai re vare ling chilo kala awi ning khami mayon lo ka chi hi mi a khana saplung ki ka chi ot nei hi ki ba we let it kalai oga thili thang mai kap ka chi Solomon ana oga thili rau thai la gam ka ka pi chi chi nei ana ka tha ka pi hao oga thili rang la ga mi ri ni ka le lai khla ka chi a phasang pa ta ye kina yu mi rin ling han ga mi ra khla ka chi a phasang pa ta ye amara khali pha la ga la sa ka thai ari we were praise and worship team tha da yur sari long tha da hiping le awi palace le hosang la ka la ngana la ga la ana china iwi mi rin ga sani ga da la ma chuk la ga la ana ngana e china satisfied masar mane china mi rin awi mi rin limang han ga mane anam ina la han ga ing ni ga da ngala thing ga la khu yang e ngala ka thau ka chirping ka temping or ka kauping ka chikping ayur pai da ngala ma thame kap ka chi chi an o ka thili test ma ka sama lai mane awi mirin liwa ina ngala no thinga khu au si ka cham iwi mirin o ka thili rau ka thiwi ring ka pa chi chi li hai re china answer nei da paning sa ye ka an hangai it doesn't satisfy china lai lima pen la ka ba china la iwi mirin wi khirchan kup khai mining la ka ba china iwi mirin china kup sang khai mining la ka ba awi ningli ma chu kheng sa kai ana mara khali khamang ga cha mang pha mai kap ka chi cham la pai a thair la pai o ga thinam aman sakla ka na shem da khle a thair ka chi ba mang la ka shai la ka la ok thi yang ai kasak ka cha jin ali satisfied ma sa thu de chin la mi rin jing han ka ni ga da am chuk sai kasai kasak na la maning mai de i da ram mi rin ning han ga ki ki chi hi ba nawi mi rin ning han ga ki ki chi ba shinau la maning mai de o ga diwi music la maning mai de o ga diwi kasai kasak la maning mai de ana Solomon chi mang ma chi mane ana awi mirin ling kachik nang hanga kachang na khra da ana building me project lang tai ngade da singa ye lan le haudam ana hiwi project building we project la ta ka la ka library we room la pai o museum we room la building la pai kachik thawi resort center la pai ana building project hiya saka awi plot hiya ga le la o simlu hiya ga mathi sangai la sinalu pa lan hiya ga tip sangai la a winningly satisfied ki atili masam phang mane yo o ga thiwi mirini sinalu pa lan hin la ithumli mang han ka mai de sinalu pa lan hin la khamat ai meaning mai the ga chi ali ma chukhing sa tai la ga anai dai hita dala nam hita dala na sai ngai ana sayu ba yu la chat kai ngai say hong van her yao men
sayur bayur apong ate te de la te yang la ga hinala lan le han ka sayur bayur le han ka iwi lan chung hai chung sang au dam chinala iwi mirin wi ngan ga kang sa ni ga da ili satisfaction mi ni ga da amachuk sa ye ka chinala mang sa ba ne ei dang ram mirin li tum na ki pha da le khle idum ra khali mirin ga pha hi li idum machuk re oga thili raw thila ga mi pina ning jang mai kap ka chi ya khi ka la jai ga happiness ring a pha ning jang e health ning jang e pasa kham tha ning jang e wealth lan khalai ning jang e good family relationship and friendship ning jang e nana otpam chala ka na sang bang ning jang e du live legacy nana oga thili raring la ka iwi kham tha khra chan oga thili hai khmi ning jang e we want hope ikajihan ka la ya meaning jang e we want peace of mind chingri ka hai iwi ning li ki ka tension ma le la ka oga thui ning jang e we want fulfillment ina ka hau da kle chi ung ka shung hi I ka hau la kai ining chang e kha ka tong a hi na we mirin li answer na sarala ina answer na sarala ito mi ko mo ka sa ta ito we mirin li maning ka chang ki ma mai khlo kala na we mirin li kin na fail sang sak ta le khlo jai ka them na ta hang e lack of self discipline nakla ta ayin makhale we wang aina hi rakashok nei dang e lack of persistence nakata mo khana wi bang unwilling to swim against the current lai tak la pam jili mur yak hangai hata flow long da khle pam jili pon da long da ngai ka chi ka chot ka jang ma phung hangai ma khang hangai hi ka thau yai na itumi mirin hi mung ka ta nei da hangai wanting too much and too quick ning jang na hai ka hau na hai ka la ari ning ka chang wi bang ai na itumi mirin hi chili kongling sak ta le da hang ai excuses mirin le excuses chung na hai mi na mirin le answer ma sam phang ma nei da hang ai inclination to give up ai thau ge hiba imarali mara da give up cha ka hai wi bang ai na mirin hi answer ma sang ka phang nei da hang ai refusing to learn from past mistake ina aya yon khai chui aina I khamata tam khui khawai da ma phaning khui ka thai wi wang aina nei ta hange procrastination arama ka chui wang aina mi rilli answer ma sambang kharan nei ta hange failure to take responsibility in the church in the society na church li no society li in a risk ma khui ngai responsibility ma khui ngai wi wang aina itumi mi rilli answer ma sambang kharan nei ta hange lagi sia yaron ngalaping macuk sai nawi mirinli kipana answer miracle nawi mirinli kipana answer miracle itu macuk yang sai aji itu mirin kali ring tale khle ita da lerik kapang kali sambangai jinguma kali sai nang ta ka thati mi shini sigang ta thate da hangai sangkhuna ma kai ka thati mi sapanga si ka ne da hangai spider nam kai ka thati mi thing phanga si ka ne ta hangai hippo nam kai ka thati mi chachi si ka ne ta hangai scorpion nam kai ka thati mi thing shini si ka ne ta hangai snake phara nam kai ka thati mi thing thra si ka ne ta hangai mosquito nam kai ka thati 2.7 million si ka ne ta hangai kha achi itum na mi rinli answer ma sambang la thi da khlai mi itum na chung mai khan da khlai nei chi khi pa khlo cha morai ka phung nei morai ka phung ma thang khali singu ma ka hai lak la ka thang khali million lang ta morai li long sang da khlai nei achi na wi mirin answer sam ka phang ja hai lak la ka morai li thi ta da khlai ji mi ka ya ma raw khlai thang le aji bare shi tum kali cha ta le khlai what is your answer kali sa talay khlay research akani ta hangai research akani ta hangai 10% of the church cannot be found itum no atang hangai re nominal christian itum nominal christian on ser hai rakho navana bare shi ka sawi bangai na mi aming mang bare shi title ku pung la garing hai rakho chi waina rabi sa kharas na ka hangmani mala bare shipping christianity notum ka sing ungram sangita inch shat aina vai hawai in chi shat mangai na bathawe
no answer ma sam hang thu mane no we mi rin we answer sam bang in chi shet mang ai in chi shet ki klo ja ka awi I guess pa ki klo ja biology we chi su do itu mo kwing tok ai nei tu mo klong hi ka ta hi in chi shet nei dang nei itu ver tang hu we ver shipping nominal Christian pui hai re kwing tok liver David we Christian Adam we Christian Mary with and Joseph we Christian Jonathan we Christian ma ka thai ma le mane no we queen tok li ka thai wi bang na ka sing ram sang ki chi mani mane no we queen tok li thai da khle chi no we klung ma ta shung mane in chi shat ma thai re na ji no we mi rin answer ma sang ka phang chi in chi shat mang ko Rabbi Zacharias nang da khle chu vai na research nang da khle 10% of the Christian cannot be found Receiving 10% in nominal Christian hadok to Irokom. 20% of the church never attend the church. 20% church attend masalak to rain. 25% they admit that they never pray. 25% itu masalah masali mana itu admit rain. 35% admit that they never read Piper. 35% itu mirinli Piper him apalak to rain that admit rain. 40% admit that they never contribute to the church. 40% Idum churchly contribution akala malay ture, title me ture the admit sahiri. 60% never keep for the mission. 60% mission wibang machikat ngai mane. 70% never take church responsibility. Other church bicho sing inspiration team salo masangai mane. Youth we hi salo masangai mane. Risk mukhingai ture responsibility mukhingai ture. 85% never invite people to come to church. 85% church raka khawai mili itu moho ngai mane 95% never won soul itu mangla hui khawai we ought 95% na masamane but 100% expected to go heaven 100% na iba parashina ga chewi bangai na gazing ram karo ga expect sa tele the itu mi saram na masala ka ba se ha saral masa mission le mi randam me bible par ma palaga why we expect to go heaven kwinga tok mang le hai la ka ba no we knowledge u klung le ma mi sam mi shai la ka ba no we answer sam mang gi da inch t-shirt mang ai na vai ho wi ko Rabbi Zacharias teacher of apologetics ma wan sap kai re acha kum ana hang khai ji aji itum china itum we answer ne the kwi ko Jinaji itu me answer nete kuye. Idum ogoti ka tem thangamai pingna katatahang. Bible maningla Jesu Christ maningla itu we rinli answer akhala male maneta hangai. Matala kana US we president sak hyping atum nakatatahang. George Washington the president of US na anakatatahang lay. It is impossible to rightly confirm the word without Jesus and Bible. In a US president samang madam Bible himatang lang Jesu Kristo na mga somiaka varen ili mga somiaka ima sungnak ay na US malahi ima tanra maray George Washington we answer ka lileg Jesu Kristo lileg ko kangatay limlay ko kangatay limlay manay John Adam na kihang the Bible is the best book in the world it contains more than all the libraries I have seen Ino ko tuli lari ka chunga pahire ka Bible li chang da khle Jesu Christ na itumli mi khaya lari khili lang da library khamatha I akhalam sampang mane where is your answer no we answer ka liklai Bible hili le talai George Washington na hangai Jesu Christ na ilimang somya ka I mamong ramre John Adam na hangai Bible mazang la Bible hi oga thuli hak mai kap ka ji library ji hine John Quincy Adam na kihang it is an invaluable and exhaustible mine of knowledge and virtue very hiba ningai na la mapong shokara tuyai na la mama tui shokara knowledge kali lai khla cha ka Bible hi changai oga tiwi thang khamai wi answers la kali changlai awol la kali changlai Bible hi changlai dangai scientists na hangai Isaac Newton na katahang God to be the most sublime philosopher
God to be the most sublime philosopher, I find more sure works of authenticity in the Bible than any proven history whatsoever. In the lyric chung Bible, Hili took a mate yala kalamazamane. Jishu Christian Mati Gai, Hang Marani Gai, Godong, Hilim Shunkamela, Akalamale Mane. Rashoki Tui. An hang matin gai ka tong chi hilim masung kamay akhala malay manay. History chila hili profound sa kamay akhala malay manay tatangay. Physician, doctor pinakatadahang Charles W. Mayo na hitatangay. In sickness or health, one can find comfort and constructive advice in the Bible. Kachikatami na katsalala kanang lalam. Advice sa mga paichiva hospital maning manay. Katara kring na tuinay. Ka khanang ka ta ka saping wi bang answer ji kale lai kale pai pa hi lai to lai thai pai pa hi lai to lai educators o go thile lai ka thema pi na ka dahang Timothy Dwight na ka dahang Bible is the window of the prison world. Bible is the window of the prison world. Legacia yaron ngalabing actually no we answer na kali phat lai kale Kamatang kamarang leg paming sa talela. Sinalupa lan iwi le ka China iwi mirin wi answer sambang haire China mirin ku haire de paning talela. Shimli kajung ko le haire no wi mirin chichili ku haire de paning talela. O ik sang amya kali simpan haya ka China iwi mirin China ku haire de paning talela. Solomon our experience di hang kai ta da. Ana hangkai tuichi itum paniung sing. Now my kapta ina hi hangay. Saikor kasala shasir hayre. Vareli ngachilo. Kalau awin kami mayon lo. Kachi hi mi akana saplungi kachi otning. Answer ji chililay. Solomon after many experiences. Ji anhangay. Now my kapta ina karachan akahang lagay hendang ray. Kerajaan je ka thakla jai ka adama kling yaron ngalaping ling syaitan jina ka suili ta jang khabai ka ta sa ka not we yaron ngalaping ukhul town li pamdak la yaron ngalaping ka ta dam khalen limman khuisi kala ka chui assembly ka bam jali ara syaitan we group a khali chipina ngal thui a kan ngal thui laga Mr. Speaker ina aka hangau ga Ukru tahu ni pemdak le yaron ngalaping li itu na sweet se jaya ka number 1 kian sweet kamatang kamarang ai na sweet speaker jin hangai yo jila ma ja ki jai ti aya chang ashi 2 days youth apologetics conference ai ri jin la ma sa pai ki jai ti ka khanya li khrana aka chi piwi nga jai li khrana ka nang ka thil ka sinalu pa lan ai na ka sang gare ai na sweet sila aya chang NTNP mission secretary nama tu hero kasang kerana mirinui answer bani mana je hero last lara corner le jipi awo kasara ka mohar ka sang gadal ka dang raping nuth mathai mane ina ka hangai ukur town le dak la yaron ngalaping li sikui se ja ka pai naum ne sinal pa lan la maning mane ka jik tha pong la maning mane o ka tiwi lan ka mathang ka marang dal maning mane ka kina swira kla ja ka procrastination tomorrow akama kachina atum ko tong ali kali than ma sikla jaga mai fule than ma sing no we answer ji jing sangai la if you want that answer akama kachi no we mirin ga salong khadan aji right time ne tam chukhi dal ya ka aji se ha sa khwi la ga iwi mirin aji simi shoi crystal limi ga sang simi shong sa kai ga ji la hang sa ngai quotation akal hang khai ta ta pha makeup ga cha tam ji ga ji gle yesterday has gone it will never come back aya ko ji mi sho cha khai re manung lak ni mare who knows tomorrow may never come akama simi shoi maral lo hon thai now and today is the best time Psycho really very na somi da. Atai kama thaya miring khang ji ya masasira no. Psycho really very na somi no.